Gospodine Protiću, hoćete da replicirate? Ste krenuli? Ja mogu samo da kažem svoje onako istorijske asocijacije, pošto je to ipak moja struka i relativno se u to razumem. Sve ovo meni liči. I argumentacija i ovo što sad čujemo i što se čuje poslednjih meseci, a i što se čuje iz Moskve i kakav je odgovor za Zapad, a mene neodoljivo podsjeća na 30. godine. Istu argumentaciju od slova do slova je koristio Adolf Hitler pravdajući svoje akcije od Rajnlanda preko Anšlusa Austrije do Sudetenlanda, cele Čekoslovačke i najzad napada na Poljsku. Kao što koristi Vladimir Putin u obrazloženju i opravdanju svojih vojne intervencije, akcije, agresije, zovite to kako god hoćete u Ukrajini. Potpuno isto. I ovo što kaže Vuk, to se i onda govorilo. Oni koji su imali afiniteta i razumevanja za Adolfa Hitlera i njegovu politiku isto su to govorili. Nisu slike crno-bele, Nemci su tamo zaista ugroženi, njihova prava su zaista tamo do kraja unižena, oni drugog izbora nemaju nego da velika Nemačka, njihova zemlja, dođe da ih zaštiti. Dakle, potpuno ista argumentacija i isti odgovor Evrope. Isti. Isto je Evropa progledala kroz prste na Rajnland, kao što je progledala kroz prste za Abhaziju i Osetiju. Isto je progledala kroz prste za Anšlus Austrije, kao što je progledala kroz prste za Anšlus Krima. Ista je priča o Sudetenlandu kao o Donbasu. Čak i u suštinskom smislu je potpuno isto. To ne znači da je Putin Hitler, jer Hitler je za 40 dana ušao u Pariz i napravio paradu ispod trijumfalne kapije, ovaj nesrećnik ne može da izađe na kraj ni sa ovom istočnom Ukrajinom, a već prošlo 100 dana. Dakle, nije to sva sreća, ali mentalitet, logika, način razmišljanja, imperijalne težnje, korišćenje nacionalnog argumenta za agresiju na drugu državu, apsolutno isto. I mene već nervira koliko se ovde s jedne strane optužuje hitlerizam, puna su nam usta antifašizma, antinacizma, ne znam, aveti prošlosti, povampirenja, a ovde branimo jednu politiku koja je u suštini potpuno ista, sa istom retorikom, sa istim tim militarizmom, sa istim tim paradama 9. maja, sve potpuno isto što je radio Hitler, samo u jednoj farsi manje opasnoj nego što je ona bila Hitlerova, samo zbog toga što je sila slabija. Gospodine Stanković, ne, prvo, sila ne može da bude slabija, jer tehnološki Rusija raspolaže moćnim oružjem nego što je raspolagala Nemačka krajem 30. i tokom 40. godina. Za ono vreme.